Ka KSU Laban Circle lengba ke Education Cell jongka hapo ka jingelam chairman ke Education Samla K Nelson Wanram bat Samla Andrew P Kharbi Thai Secretary kilaya kendu ya ki principal ka Laban Bengali Boys High Secondary School bat Laban Bengali Girls High Secondary School hakashi phau tarik nailar ban kentu eki ban Pynrung ya ktien Khasi kum ka we ni ki subject hagi ni ki school kini artli ki school kila yang kenjreng ban penpriang ni ki jingnang jingtip ha kani kanong ba mentala palat spas nem hendrek ktien Khasi kampat rung kum ka we ka subject ban hikai hagi khana jong kani ka school kani ka jingkentu jong kinong yalam ka KSU kalong ka basyong nia hadu kata-kata empat la ban tip na ki eki daw ki managing committee jong kini artli ki school ki othia jar halor kani ka phang mentala palat spas nem bun ki khana school ki lapas na kini ki school par kidang puli ha kini ki school hadu mentah Mentasni nak kalian kaki isu Laban Circle Education Cell nila iwan benkendu ikni ki arli di school kemudian hako dong katain ke sini hako Laban kata kalong ka Laban Bengali Boys pada Bengali Girls High Secondary School nila ayo benkendu ya armut ki principal jong kani ka institute kembali tep makani ka school kabala ya ni hako Laban kabala dan lasis patam teliti senam Henry kapasungsi pat hakani atli ki school kamshin modern ya kata subject khasi kani ka school kadang hako kendo ka siap ka juni te namar kata tum kaseng bak education cell jongka Laban Circle ki brakwe kebu jing dawa mat jongka school ba kidi ban warra no ya kan subject bakan bu pat ya ka subject khasi hakani ka school ke jongki bat ka bawan ra ka subject khasi hi inget ba sibun ki try meluk ki bakulia pat hakani ka school ka jongki kinwa kila apat banyo ya ka jing toy da basem ya ka subject khasi hagi snam ki lolek nakaliang jini nila awan kendu la dan kampanisian namar ka jing yo complaints na ki babon ki students ki committee pa ki bakuli ha kini pat ki arli ki school namar ka jing bamdan pat ka subject khasi te nakaliang ka jungi nida dawa ba kani ka subject kadiban urlong bat kadiban dan hapo kani ka school baro artilihi bat undai tangkini hendai hapo ki hapo kalaban hi baro kawai bakini ki ba ka subject khasi hakiki school pempat dan ka subject